Let's see. Sibuga pa katon may kare. So it was better that I. All right. Okay. Can you hear me? Can you hear me? All right. Iwe fakuparats kabong ngeri gewi bibisodek. Kiri so jabur wari tigot. Pasi apa tu fici cieci fagari gerei. Panorats live on bibisodek radio. Kiri so geri got pue gesa puru dar bebes ngeri gich. Iwe si sap toga di atso ba cieci fagar sefen. Pon non ewnesen non aci program iteraban Atekiata Sises. Kasabotsin nga bukati or potete goruk ikiage and me too fchira kaborong yerigits. Please give us a thumbs up or let us know. Ikia puna make clear aci audio. Kasabotsin karparesire gerigits. Ikiage ngai wires ikia pu keserorong yerigits. Kesetul fchik kapi rigits kasabotsin para fadiwets kaparesire to. Erigits possible pa satiribe HS City paratski Mike ike ngesi botu ficin ifaiwe ike bi du fic asror fagan. All right, iwe kirisu jabur purusun kichmi gwirage may if I work audio kichmi kapi fagan. Iwe kirisu jabur kirisu gerigot met sibuaka paru seringeri echakkan sibuka paru seringeri echakkan sibuaka play echakkan sibue ke serik fagan memerat sibubon memerat sibutorege parat nesen nori burin. Okay, let's go to our music section. JKL, there you are. Sibuaka pakatot gabo fakutu vchidara batik no say music. Kasawat sepon afatagiri kisi gapun enmi barkabiri no say music pasipue ifa kapasiri naperon me ese parfer ngeri ay butsaga siri garorongye kasapan rogorong. Sebuah kardian no say music poe pan me koura iwe sia tornon masorats program nori buri gat Bible study nori buri nori faso. For the moment, please enjoy the music.
Ayo. Foku kiriso wari di god gen. Wurin kun siapane kuserik faganori fason. Idera berik si userik fagan ua satsede. Ua satsede seri ebetsakker dar K Rose. K Rose. Obusar activis pues foku siri get chatte fatsugi. Ngesi ametek wari di god gen pari. Murinan nifang. Du fits be par ser ngerigits. Non ifa music. So praise the Lord for the beautiful music. Si pure monnete, pues si pure dorogi masowarats listen nori purit. Idera bin ate program ye si pure doron non. Ige isaranam nor usara. Idera bin ate program Atekiata Sises. Atekiata Sises. Non ate program was ya mochen pun Sises Atekiata. I bufakut church non metas meer si ya furry. Sabrare puro wat church non at kerfagan en god kabas. No jay wakisira watching nugu non at a program wa magna puke source of wuragon meru wakisin irik meru. Yewe de wakisira pasa. Rageru buen ubue tekiade. Ubue ueado arabas meirisin nyerye busin. Wari di god ye bet so saburagon meru wakisirik meru apasa. Raruba Sises Atekiata. Iwe busi pas Sises iwe bue afado arabas meirisin nyeri. Teach me what tori but apply wakisin nyeri busirats mara ge personal life. Pan nyeri non en god muichefen. Non iwat. Pun ikapu Sises Atekiata. Non marawi. Ikena marawum. Iwe epodori busi pan afado tietium. Ikapu Christ Atekiata norats muichefen. Iwe Christ ewaron nom norats muichefen. Epoban afado arabas ngeriats muichefen. Not by our good works, although good work is good. Nye ikapu the presence of God. Eron operates. Amen. Praise the Lord. Iwe sipuratoro yati neseri gerei. Itera perati nesen souding me tumunun inisir. Souding me tumunun inisir. Memerat sipuratoro yati nesen upogati gorngoruk kosewajen kabufiti sipurawa kowen yatik. Sia wagot mira barap no next ya kiriso me wari du kredi fason kapan mut ngerigem. Ave potogori watieti fagan non awi kabas mine god. Kosewaje go busipan fos ngerigem para waragirigem mocherin tipom. Asarabagirigem met me and net. I was sireen mocherum ngeri tuburun irisimai. Kiriso jaburi kiats tigor moruk noriten Jesus Christ. Obusarats tibis. Amen, amen, amen. Amen. Mari di God. Mari di God. Iwe atwe terap siarage souding me tuburun irisir. Souding me tuburun irisir. Ikerei ikabun erever ka victor in Christ ka fangeri Christ marawom. Iragoban mefi ngebi boror ekots sokun marau en mi boroduro o durara soruk. Iken mi ban forsake kirike en mi digidarai. Pur kasirege esa parida marawan eba souding gaba chotta borowri Christ. Iwe me gira sapa maran nagari pavior e marawan nom me boror e marawan fe ke e barawi fe. Punubwen eba souding gaba rabasaiti wa Christ on marawan nugu Sises. Iwe ewara basa borup non e mirafun marau. Sia etiwe ewe mirafun marau o ewe ngun mi fera pan emeri gits ikefer pan iweri gits. Iwe atekiek abar surfer as mochen abara surfer abaror mirafun met tot ngur sia fakun moche si weboro de ike furry.
God esajak mochen ekesiwiri ekiekich meretibats. Nge I apan mochen pure ekesiwiri irisich. Pues si pue pechakun. Iwe pokiten yei aron nom non kich, yei apar fakuro chea gerikich, atsi pure patuburu fichi irisich. Iwe si pechak pan negeri fichi bet paipera pasa ngerikich feri den kich soureng me tuburun irisich. Iwe si pure dorogi ikam si pure materogi atski kapase isren ate nesen. Kusabutse ngabu kapati gor potete goruk ikapun miorno paipen awon nate para fosno piri kepen etsi torpe poka pafitigich me maketi karu kisin because at a later time kapusin me sugirom na paipen refiuri bete ke wokisi rapasa poka pusi pasta diri kapasen God for your own sake. Iwe obusar tipi sipure toroge achi nesen sipu popude war kapasis nampai e kapasis apasa metewe kote rede kochar Israel rebeferi pue rebo tuburur isir seri semwen. Exodus sabun reberigat wogisi reberiwu yebe tapasa. Are obefen ngeri ngage wasawon mira barab abi wokot. Upu efeye tu erebi woga me urubebi korik. Upu pon agi seri gebi sokun sawa. Amen. Mariti kote. Kota basage iya pawise tuburu git seri sokun semwen ike seri sokun sawa. Kapasis nambaru met sokur feyets Israel wage ike apura ennea sotis ngeri kot. Tuturana bisabu fisu wagisregon meribu yebe tai tigerigits. Iwe ewa sawon mira barab epwe epeti serikebi sawau meirisin. Ekewa sawau ngau o owa sirier menon isip resap eria feu gebi nge God epon nabur won chakyewe meirisin mi obutakebi. What a beautiful promise and God ngere kochon Israel. Nge ats nugu bupon ngerigits igerei. It is really possible. Me wase tufich babet God apon ngere kochon Israel. Ebupat tufichi paraboru wate ngerigits. So regin igerei igapun sipwe ennea sochis me ben ngeri God. Esa fokun or otsakus semwen epwe urigitiga urikochon Israel. Rerar ra ennea sochis ngeri God. Iwe pupare daw sulen megang. Ike apure porats ennea sochis ngeri God. Iwe God eputuburu gits pure sapor semwen eputogoritori gits. God epwe ngeri gits sokun feyets. God mi fokut tugu gits. Me tugu nonnawun pechekuren irisit meirisin. Kapasis nambaurigat. Patasi potuburu fichi irisit. Met pombun. Ewi kororit sapururigat wakisiragon morugeri rue yebe tai tigerikits. Raifausun. Osap sirei pue abi en God iwerefen. Nge ngurun God a non abi. Yebin are even a atai en God iwenfen. Atewe God epue atai. Puran God iwenfen abin. Iwe abi en God iwenfen. Osap pusiro dupu kebi. Areva nebi ai keki baati batsem preti batseben eferifan. Iye povuriti everarabas mi was feri den aan. Epo wesen everarabas mi di batsem. Pun met eferifan ai keki pue irati batsem. Awes meren God. Yeusuram magnaro darbo vipin. God aria peri ekkeochak di batsem norar. Di batsem sore. Apon mak nor kostar po bipin, ewasawon asiri pue ekiegin, ekkewachon tibatsem a nabotonga. Mavet wariti God. Mei fokun fatafatets ngerigits. Pun irisits irawe iwari birin God ege ewagun mifen. Aran nom nor kits.
Iwe ye bupura uchi ageri kita ngeri kit soureng. Ngeri kit soureng. At si botuburu fichi irisits. Amen. Iwe norats me meride me tu butogori yere be kichi arabas me irisire. Kewir kich butogori yere be miraforo ngeri e barawen ge e Christianity. Butogori yere ge po be seri merrikai rafats ngeri kich sochuk. Ekio be rabiren nom John sisire e barai we si buere ekio be John Israel ko Jesus. Tseveri bogode fenero i ro godengerir arkewennuk me regulations me touch medicine. Iwe i rabe merdegir mi sirei mogudugudun met god mi fen eri besebesengerir. Iwe kits sitta botonnon ei barau. Iwe me kits mi ni dat si bubo me dig deeper pose obasirei. Mocherin god ngeri kits. Me te iwe soturi be ifa abasa. Po kits si buche karara kits islanders kits sochuk. Atsa mamerde noneriats sia sirege si buchek si boboga pusi bopechekun si fakun merde si buwatekke. Nge menor paiben mi aiti kits babi or kot sokun moga kits sorek si sap moga gesapataba. Nge bir kot moga mei ngeri kits gabe burennes atsi potogeri moga. Iwe sibuk katon met paibera basae ikifar kewe ekewin sokun moga koda ngeri arabas pue erer moga. Iwe sibwe uncovereri mete sokun moga kode ngeri kewe ekewin arabas. Nge sibwe travel back ngeri buket Genesis nebu budean nubon koda furry arabas. Bude buban buat ngeri kits metewe ewe original diet en arabas ige ekewin moga kode ngeri arabas pun erer repue moga. Genesis sabure wiksi rubetiu. Yebe abasa era murin koda abasa. Uang ngeri gebi ekewe irekis meirisir warfurifan mi efisada fur. Para kewe ireverisi mi ukua abar warfurnor. Pue obue moga serir. Negari paipen erage etekmen serige ire kis meirisi warfurifan mi or fur. Me kewe ire me war uar pan furnor. Ige sipotogori nerom non pipe ifa kapase merika erige por grains grain nuts, fruits, vegetables, methods me simi ua me your phone me bor food. Where when it was a plant-based diet akom met kotengeri ata meif pun ere geki arabas. Gekko bobura ben arabas. Ewin osesere kewin sokun moga kot engeri gits. Gengeri arabas. Iwe wache para wache moga seri furiar kewe ire. Titseveri pun nari fason nari Genesis chapter 1 yatu de sabor tibis. Mero sabo batorong met thoughts medicine meet niberi words. Everything was perfect. Nge non mo ifan son irawe gesor mero gesor semmer gesor riefu. Nge got afen ngeriata meif ekkewe sokun moga repoboga ferderi davet mi urts ngerir. Ge davet mi parts ngerikits. All right. Iwe sipure move on. Kapasis tamparibu. Rekki fan iterekkewe rusaku kirigin. Man meren kot. Sibura dageri
baking flesh. Iwe Genesis sabu fishu wakisin eugeri ru. Baking food, okay, si buragari baking food. Genesis sabu fishu ye beta pasa. Iwe sa won mira baraba ereri Noah. Opa torong narewe waim ebi chon nebom. Pun ngagua kura bue kabung muen pirom kara. Kopagi fishu bea sedi iteiter sakun man mi reverse medicine rafis ngeri asor. Ebera te wen me eber nie fefin. Pan eu bea sedi iteiter sakun man mi ribengau resap fits ngeri asor. Ebera te wen me eben fefin. Negari bete bai perapasa. Nupuen kota emerar kewe gaireri Noah bete prefer yeri kewe ban. Ika fite bere puwarong non ewa waim. Iwe kot ere roage kopagi fisu bea merere kewe ban miri birds. E kewe mi tu fitin eri asor. Nge ewa fisu bea seri. We were ewa fuben nie wen. Fuben nie fefin. Iwe dagerir nge man miri birds. Murin iwe apareteri roage. Nge seri ekewe man miri bengau. Keban mi nibenga. Iwe era butsekagi eu bea. Eba nia wen, eba nia fefin. Iwe iei siakura paipera tageri ika ereri gits wabi or man mei niberts mei boror man mei nibenga. Kota furre kots man bue kots Ferden arabas watogeri boga. Nge kota ba furre kots pun arabas resapatogeri moga. Me boror art purpose me pusi boror popun me wera kot design nirir. Kota se furri man medicine pue kits arabasi pue moga yasi watogeri ochoch. Butogori re contradict ngeri arts memerde tachuk. Ikasi bora gerabe ngeri gicharabasi jek sirege medicine mogabi tigebe thoughts medicine satogori woga. Nge paipere aitigeri gitsinge bi or kewe ban miri bengau man miri words we mi or man gits mi togori woga. Maybe or kots man sisap togori sipue moga. Aidiku paipere separaitage pue moga. Pues sabir moga vai bere seragir kots moga pur erage karafutu ke karavan mi ribenga. Okay. Iwe kifar karasakun man ko tere purir mi nivers ngeri gits mi togori moga. Right? Iwe tuturonomi sapuragon merueru wikisin urigat ngeri ribu. Iwe osap ochots man mi ennio put merere wasawon mi raparap. Ikeye keban o atogori ochots. Kou sip kuch tia mesakopate tia ider kesil robak kuch mi wacho posakur kuch mi wacho idan ipex. Ewe man idan antelope me sip mi nom want chuk. Ikei sakun maroon one pun ike neban. Paipere erage kits mi togori moga ika ochots poketen mi murin ngeri kits ika kot mi butate ngeri kits. Murin ewe nater, murin ewe rater, kota butate bu arabas repore poputabe ochots mar ika moga futuken man. Iwe one of the biggest question ngai wen counteri nari fason uakapan statirius sun pada kota muda te arabas pore moga futuken mari gebet popu me wewen arabu date. Iwe wesen ngai bukapas wore char pore iwe ekewin me perspective ekewin imagination ren kota muda te gira arabas arbo choch
futugen man. Wakari kieki po pokiten anafangau ire. Pokiten se choror ire biber. Murire warater mes chommog ire repore mero. Iwe dapata ko tabut ngeri noa ba fabri repore ochos futuk. Iwe feri kapasis atori. Ewa kapasis evere siri yere. Fokur porennetin ila popu meweren kot. Angeri noa ba fabri repore popute ochos futuk. Pokitere se choror ire. Eskia se choror förire. Iwe wa sarno ikis osukosugurorren ei kapasis. Nge fortunately ke nga me pon na kipur ewaraba sa pusipan ererios kapasis eos sesuki eki ke it was a eye-opening question Erre. Batam nugu kote se togori patsek förri irebe uan naro fason. Ikage kote epuerage fisite fön am nugu esaptogeri fis. Iwe weke yewa sungasu kieki waiwer. Definitely gabu kote epuerage okay. Fisite epochek pa fisite apen fisite ringo senia eserifirifi sakobate fruit medicine. Murin ewaralter gabu kote epochekere fisite. Nge mayor popu mewewen en kot a ugati ika mudate era was bore poputebe moge futuki ke ochoch futuken man. Iwe es usek cheveri ewo wokisin straight off of my head right now. Nye weseten popu mewewen kot mut ngeri arabas arreboro ochoch futuk gabogo futuk. Pokiten kot ewo chengepo abochobochoroi marawen arabas. Arbora mochu marawen arabas. Meram arabas irmitigeri 900 plus 700 600 969 I think ira ewe wasiten yeri arabas ekon nururo. Imagine ikage arabas irigerei. Kis bichun mara tori 900 years. Nge berifa gugut tibatse bas no sakun mekibekin mara minga. E berifa surpon awewe kren ekiwe arabas irmedin nibara kren. Hitler, for example, Hitler. Ewe ekire pobuchu josus medisit. Arigu godria sap mochengere bosaporon non era sakun marawe. Kode sap mochengere poe saporon non marawe pokiten ida parwatterar sire verføring ngau kefer tibatsem non metods mi ngau. Iwe ye popul kod abasage abochenge pore abochobochu marawen arabas. Iwe irabotabu dadenge di arabas arrepore moge futuk non ewe fanson noa. That's the first time as rungman na piper poko tabu date en arabas repore moge futuk. Pata sipotogeri sire ikaben niban miri birds ikaben niban miri bengal. Kapasis tampa fisu. Tudurana visapure kon merweru wakisiroru yebe tapora itigerikits. Ideiten man medicine mikiang ukun pace pecer rapan nuru echu erer ere obre moga ike futuk mei ech. Ikifai rekara ekot man ki sibutori negeri wasara gabe irmi futuger mei ech ike kitsmito ori moga pokiten mi kiang apace irmi pan nuru ech erer. For example, mi orekachia, mi orekasib, mi borekatturkey, irmi nuru ech erer, mi kiang uitun peur ge pecer,
iwe irmi nuru chu erer. Iwe ikira ekara sokun moga viri birds by bereiti gerigits gefutuk mi urts gerigits soureng atsiputogori moga by berer ekara vikiak patsapatir me ekara mi nuru words erer moga. Kapasis number waru. Ikifar kara man kot avakiriti pues isa fokun moga ikia ageir pues arats moga. Tuturano bisa puragon merwearu wekisi fisu geri waru. Ye beta paraiti geri gits. Rageseri mereire köban mi nuru seferi erer ikia kia kulpatsapatir osap ochoch. Kaben rapid ikia usagi ewaban itan patcher minna waratsau pokiter ras nuru seferi erer nge esap kiang ukun patsapatir. Ikia utun patsapatir. Repori bingau geri kebi. Ewe big. Ewe big. Let me stress that out. Ewe big. Ewe pani bingau geri kebi pokiten akiang utun patsapatsan ngesap nuru wachu aran moga. Osap ochoch fituger osap paratapa kyoban nuben ra mero. To put it simply, ikiage ese kiang utun patsapatset pecher. Ikiage reseruru wachu erer moga. Webai berer ikisakun man sisap moga ikia sisap ochoch fituger pokiten irmi nibengau. Rapich, pig, korak, ketu, sakko baden meru barawen won pun enmi gurage reseruru wacherer. Ikia ese par kiag pecher. Iwe bai bere rage sisap karigerir puresap moga. Ese resefits ngeri moga geri kits arabas ekkia win mekia po kits chon pan metta boraburin god. All right, kapasis number 2. Ikifar krasokun ik. Kota apasa posipotori moga. Yeisi pura torog ren masawen neset. Tuturana bisa pura god merweari wekisi tiu geriagon yebet pai berapasa ere. Iwe ekkeweik medicine min non korik ikereset aor irir me uruder owato wori boga. Ngekkewe beru bara medicine esapor irir me uruder osap moga pun repwe nibengau ngerikebi. Napegeri medicine ekkewe meruneset kota apasa pues sisap moga ere ira ideri scavengers. Ikeir John nibeti nibengawen norset. Irmi fokun nibengau pokiteri kyo rawisen eri kyo capicin non ewe set igen non ewe batay. Sibuse kapari skrifiuri bai bere rage kyo ik esior irir. Irir ese baror uruder. Ikira kra sakurik sisap moga. Nge ekarik mior irir evo baror uruder. Ere kira kra ik sipwe moga. Agarap me yuts. Pubior uruder me baror irir. Ekots ren awewetsek repura. Yegits mi togor kuku pura iwa meriti sunge urutsan. Iwe nubo saboga iwe sabe fige bio ren ifa merudan ke en urare iwe ngai panu kuge bio pokiten sabe nubo sauru keri ke sakurage meyor ururarkan. Ngebior kari gesor ururan ikawo bior irin ngesor ururan pai bere rage sisap moga. Epor ir meru epor ururan epor irin iwe satu ficin moga. Nipats esor ururan esepor irin. Pue esor ururan esepor irin. Ngekyo basit me poror ururan gabi poror irir.
Airigu peruaran megak sapu sisiri. Alright, we sibere move on ngeri kapasis tampai won. Met pai berapasa ren sagau ike argor. Alright. Okay, sa move out seri, ike sa move on seri moger neban met sakur futuk sa togori boga. Sa togeri neset ren met sakurik ike beruno set sa togori boga. Iwe yesi sa toroge won sakau. May met pai berapasa res sakau. Arugor. Si buen neri puke Proverbs. Proverbs sabur rue. Wakisin eu. Proverbs sabur rube uriget. Wakisin rube tiugeri irik me uriget. Poputewa Proverbs sabur rue wakisin eu yebet pai berapasa. Reven mi urumong wine a eri kapastur fas. Ngeven mi usagau mi pucikar a urkak Chakubedisin mi puras ra tibaruts. Chakubedisin mi puras ra tibaruts. Proverbs sabur rube urigat wakisi rube tiugaririk meu. Yebe tapas sabur averikits. Ye au supang. Ye a roriden. Ye a fisate fitikoko. Ye a narabat. Ye a giras. Ye sabur pobun. Ye a barabar non mesan. Chakubi mamatatam ne urwine. Chakubi chak kukuta uruber wine minofit. Kosap tupren ewa wine mi barabar. Nuben a puro burnore wakap. Ai. A becheres keri au kapue un. Ewe sa porora abun. Ewe pucin neudum usun pucin kuwere besereberit mi poison. Mesom ebore negeri betos mi muen awe giek ebore ekiek me fos esap chiwen fat. Mavel. So tibat sebi kerei ragura baru gor mi fokuniro chamong ekeberun not to buats ekosigarere brain cells. Mi ochunora besenne tibats. Pon awarado erarabas tibarots ares ap chiwen togori befi gerrogorong en god kapas ngerir gagerikits. Nupure bera buchuror sakau. Esetion nobogeri ekiekin irapota ye sikapaneure kapas satin. Satin punu enme iksi walben noden rubega turro chamar esetion mirit. Irapota sikame eitagri ebenen ase pupuchur feder rasakau saitagri satin. Pogiter se chioror tubuari ge se chioror brain a puchuror hero sakau. Sakau epon angawara irisits. E burn niriats e liver. Nabigiri arabas meirisi John ukure utot sakau. E wait me pon mekkei. It's a slow killer. Oh sorry, it's a slow killer. Mi niu gorage bi put ifa apotete goru kese te berige kafera pokopokoro rere tot sakau. E ko chatik chechirisir. Pokiten ar unum mok sakau. Resechur igeresu sakau irisir rasik chechets. Rubor rau sakau asarregis potete ewa chechets. Normally esa burausun irisi jarabas. Ngun mi fen ewa cherepe neberi eki chmereti bas. Ewa cherepe control neri ge ewa cher nge kitsi bue fiti with an influence. Nge ruborebe souden gebra rabasa usakau. Iwe wagun mi fen esituen pechekkurige esituen what that influence non eki rewa rabas. Nge wasakau ewa take over rewa rabas iwe rabas atogori furry sakutipis ike poratso be furry be tots mingau. Iwe kit souden se batu buru kit seri sakau. Mior feri example men op pai besato uri atsibura negeri. Feri den even tot sakau we. Atio chara barau Jesus Christ. Arawaran no warui rapiges akaka. Iwe even need kewe son fiu a otugu och ewe
magaku ge sponge non finigar ge non sakag ewe gisidera finigar ewe gisidera sakag nge kichmi sirei pun ifa sakag ewe re otugarong non ewe bagaku na pura buate posisi sepun. If there was ever a better time and sisi sepue excuse city ara po neri ike mitiria wasakag epo naro fansu na waro I rapigas. Obu sarat tipisi gabun epo feri titing ngai wete siapasa. Faku tiru se fan. Ngai siapasa I fer dira yarage miyokia sisi sepu epo ira wasakag. Mete wapasa. Po feri den ewe betek ewe riafu sisi sara namnon. Rien ekewe kawet me ko posige ekewe wichi. Kewe chufen me purri burn me pechen ewe ireferi for one magurar getawan. If there was a better time and sisi sepufen mitiriawe wine me bujik karga wasaka maybe out of aso water rapigas epufen excusable time pokiden epo bi pues up me fi köbetek ngenagari sises esebochen ese fokkun mochen epo neri ikese fokkun mochen epo urubi ewe saka irawo ar me fi betek irawan me fi riafu ngese fokkun mochen ara pue urubi ewe saka era fe paring eri gits po parira sun gits soring chatabara in Christ sisa fokku panmu darong saka we botoro nori risich gits chachuk sika porita agri saka nge ewe cherun oruga iwe sisa fokkun mocheri aiti we urubi cherun oruga pun ira boruga ora atiki atsi sapchi wen rorongeri en kot kabas amen sibochek ifa un serio korikin marau Jesus Christ. Praise the Lord, praise the Lord. Kapasis nambayagon mig metsakun marau sibore ebore wete ikapusia tuburu pachakuren irisich pachafagan me pachakuren ach marawa soden iwe sibuya neari ewin ewe kororit sabroru wakisir ogon metiu gari rue pon sabur egor wakisin irik me yebet pai beraparai tigari kits o sap sirei paidisum iwen ferin ngun mi fen aron nom non abi ewe gun kot angeri gebi o sap pusin neveri gebi pa abi ron kot ia möri kibi ren euriwin yewin neo buen nigara kot ren irisibi mahariti God praise the Lord God afakum mochen pues si buen nigara one irisich oru ewe korrid sapure gor wagisiririk me apasagari kits yebinne arre owa moga ika ika beto wa furry obu furry beirisin pokot epo ningren praise the Lord hallelujah mariti God nagari beti baibere aitigari kits erre met siboribi me vet sibueri sibojak furry medicine pokot epo ningren ifausun en kote bori epotogori ning remetsiari mevetsia urubi metam nuku kote potogori nigero ikiapusia kapete ots sakag arugen mi wewiti ikiakitsu wewiti burap ngikiapun awewe cheki sakan man me fefin sa para paka semwen iwero doctor apa rikitsi we kopore wa kourabe unumok suke iga boga bi watte suke non puri davet kia paka pakrer ge davet eseri bam semwen iwe
me te bo parpueron nigen God igapun si patu fichira boruwete ennugus meren nuts doctor airugu ever checheberi punnon pugen taibora James esap James ewe wakisire kapasusun nifagen ngun mi fer kewe uwan ngun mi fere non marawas arabas iwe every kewe gift of the spirit asap gift of the spirit the fruit of the spirit kewe uwan ngun mi fer every self control pan every ren esa churn uwan ngun mi fer por uwaro futuk mong git chachuk bese bara bogosun ren mearts fokure enjoy the pleasure di awachi get pleasure di nugats content ebor mereberets self control sibotogori tu fichineberi mocherich iwe pai bere bara re nge uwan futuk ewe mocherian moga mong pai bere bara idagiri mammoth irai nu charabas kot ren awach ike moga sisetuen epiriguru god me ne aso jiskeri god yesia fen indulge non as pleasure rigit ren metsia eri me uribi na bai bere resibuen ni garo god non metats me sisia furry metatsia eri me metatsia uribi Feri nori faso raiwa kan me min nefen me war fot staraku me barruben mwen iwe yewa kapasei saiwa come across ewa akaparos en at paiben wirupura ewa akaparos fugan at paiben ewa kapaseis a come up ngeri gebere ifau surare bere potogori enni garo got ren meta eri iwe pan meta uribi iwe even merire kwen apasa meva mer koboga kabakom yatiki orom na boga par yatiki urom na korik iwe meibung sibo fakuri yatiki arats moga meibung sibo fakuri yatiki urwats korik apasats kiriso geri wiriats kiriso geri kot ngekesiri meior baros menat paipen baros en feven urwan feven youth gesarefe iten ekiarabas ekeki urwan everita tanian everita satak everita misak even itan apechirigo eki feven man ir chosus non ewe fason ewe mur babirora pechakun oruse fari wa par winneri ekyo chosus raban no fenebere char babiron iwe king babiron a order pure meiri sire kewe young people young men renom noraro sugun we rabocha moga seri ere kigo chepen med kiga boeri pan meiri sire kewe young men reboe pan moga seri iwe terian me chirar kewe uruban rats cheberi bet kot mi yoduguruk ngerir iwe terian apasagri chirar kewe ge resap ene asorap ngeri got ngerepore fokura ne aso jis ngeri got iwe raiti befagar iwe terian afin norren norewe kigewe charwisen tuburu sige aspenate wege iwe terian tigori kosebuchen kabobut ngeri gebe buchak moga chari re mekorik ai boga chari re feri re iwe korik iwe ewa chantu tuburu are nge usatogori beferi ara buri ge king find out nge usabogori gebe koboga nuk ngeri bu babogori ngeri gebe iwe ngagu bori niro iwe tari me chira kiora fakur pesei ewe
chot tuburur. Pue po soturir nor gugure gorre. Nge burire gorre. Ike re. Kichuchu roi kere fe ngamoro. Kere se moriro. Iwe ibi orar pugara patogori be. Kesi buri ang mood ngeri sebo moga mete o kinge offer. Iwe murin ere o chon tubure kyo sarafa mood ngeri teria me chira kyo riban repore moga chek maso noratake me ur chek korik. Iwe bai berai digeri kitsinge arti batchem rafen egon rawase nuru ro seri cherer kewe. Esa po chek ren tibatchem nge bonot pekin pachek kureriris atterts me research. Bai bere apasage terien me chira kyo riwe fokurir marriage atterts patibatchem nature kewe. Iwe atori fasore we king atetenni pure ve sotori garan nagari ner kewe chasugun. Iwe ruper atetenni roverisin mwen mesere we king we rewe kiga kattorer agura ge veirisin meirisir ko chasugun got slackers chipong ike verifen toronki chokike rafen ti barrochora ike use sirei use go sirei ngevet pai perache kai tigerikits pura rewe kiga saturi terien me chirar ke urban iwe me fager fokun nuru ro arti batchem marriage athiats words mere chirar ke. At the end of the story ewe king asirei ge terien me chirar ke raboga chak chori referi re rabon urkorik resebogo seri ere kigo chepen. At the end ewe king awochen bebeirisin ner kyo chan sugun repore bachukusun metewe terien me chirar kewe urban raferi. Meikeya nori story satoria pasage terien Setrak, Misak, ma Abednego, Raburwe debedewe ewe korri chabure gorbo gisirik me wapasa. Rayibine aroa momoga ike un. Ike beto wa furry. Obu furry beiri sich rebi opwe ennigara kotre. Metewe terien mechireku rafurry. Ra ennigara kot. Ra ennigara kot esabchingeri kingen Babylon. Nge pan ngeri chier keo chasugun meirisin tori pan ewa chattuburur. Kapasis nambagon meru a pargi saigoron kapasis rerachin nesen. Ifan ewa ti barots keo farisi fari derek keo önnuku tuburun iris me öreri. Mati sabur röburiget wakisi röburiget ngeri röberweri. Feyen ngawabi abi senseren nuk me farisi abi chan ni katuputup. O wangeri god neagorun seri abi ren no fitir moga miyan iter mint. Deal me kumin. Ngausapa ne aso jisi ngeri ekewen nuk mi fakuru chea usur bung. Kirigirat me erguruk. Ekia nuk obu fakun oborurde. Ngausapan tuburunga geri ekewekots. Mese chunebi abi sewakom. Owa churau ebenong serinon uriobi miren un. Nge owa robora eben kaben. Maverick repetsakuren Sises kewa. Ekewa farisi rafakure teriki ekewa tatun nugun iris. Ngrava nugi arabo tuburu chu nefirer ngerider soureng mekot. Sipo tuburu fichi puyapachak balance. At sipo tuburu irisich me pat tuburu at marawa soureng. Awo sisapan marawari ekot sakun marang. The right diet but the wrong attitude. Right diet but the wrong attitude. Sior na wudesi bo tuburu chu me tuburu aratsi kits mi o putarabas. Ikats marawa sourega se pung.
Ngau bar kapas wara charpun meri apa baror chamok vegetarian sige chamok rasap mamoga pig me yek metakaran. O chara rasap partigar narobu nek pukuterir charobut nen ko tarabas. Iwe irapata meru chea ngerikich at sibu balance riberu. Sibwe on the right diet, gawoga koboga bi ketiberen sabatskot. Nge sibu batu buru fichi as marawa soring. Epachek nanachek. God awachen neuro en mega. Nge boi faus surare boi neuro kits ikabo siya tuburu ngagari risich. Iwe siya apagapang. God awachen neuro en. God eka kari kits buara sibu fenno afara kapasanim. Ngeri arabas esepani Filipin. Teka de kwachuk. Segeri feru geri feru. Seri batau geri bari batau. Posibu togori arroga ewa kapasanim. Nge pui fausun atsibue arroga ewa kapasanim ikea pun siya tuburu ngau geri risich kewe. Ewe iweri biridewa good mifen. Iwe safer wiri dia coach arabas isetio tu fichiriga capable of atsibu togori arroga ewa kapasen god. Nagari iye bubura meru chea ngeri kich non go choragang. Atsibu tuburu risich posibu pechekun. Epeti risich seri sakun metto atsibu togori apaga. Pagod ebo chen nge kich sipue arrogaan kapas. Nagari seri iteita non god kewe choragang. Meirisin iwe god ifa irmeirisir irmei pechekun. Reberon norar chinnap. Reberon norar ra yerin apagapang. Without text me merikucheke kewe sorekre mera rerin niro. That's understandable buve mera fer derwagagen gote orchon niro. Ngebe irisir kewe irmi chinnap aronon eagang. Wesen pechekkurujek. For example, Moses. Moses gote bara te wara wachuk. Akura ewe feruwepon. Nge non en Moses ewa watte yeri rachinnap. Nge anu bermaron na wara wachuk. Anne ti wakara feruwepon. Meichek togari kura ewe feruwepon. Mesan meichek pechekun. Irisin meichek pechekura arabodo gade wachuk. Pogderi bi fakurenne a sochis ngeri god. Uchi ageri kich. Atsibo tuburu irisich. Wat tuburu ats marawa sourek. Ebora nurchek. Gabo balance. Pue sipotogari enigaro god. Non urusen irisich. Wa fakurare ya pura buitege. Ache nesere pue. Pon ngeri kicha coach mira fön ike gesap mira fön pot pese kich atsibue tuburu bechakuren irisich exercise workout tuburu bet keri tuburu krokur poram moga kesap kopor seroi ike kofe pora mogoru keri puri kira kerabi porngawi geri irisich doctor rage mogaru keri puri sefakurets geri kich pur masoro no katsrasese ngaruposi abogoru keribun iwekyo bogora torong irisichewe agei weiris me process irir iwaga ra store down on irisich iwara wuri tisuge meirisin meiwogas iwogoro they turn into glucose by raiter rasugen nor irisich iwageru burakon over ewe sugen nor irisich iwe bekera yawe urigich mesuge ka sapa semmerren. Abuite ye kote obusi pare mari arkapas non ekich meirisin mete saputitets abogot ngun mi fere sipon fokure mari echu pare titiechu non netibats meirisin. Pur iye bonnigaro kote bonnigaro iye bue fokun che non ekich meirisin. Sipo yatek siawa god mira parap no nek sia kiriso sia par mari tu kreram ubebes metto. Kiriso jabur ngoru kreram tuburu kem seri poputerap chiechi fagan tori ewa batori saparon eine sergi. Kosobuchen marai god arisikem. Emmari ke prai patogoria poru wadare tibom ai prefer yap kapas ngai sapusi ferry mocherim.
Kiriso, ye ats tigor mats yatek ngoruk. Nor den Jesus Christ of usarats tibis. Amen. Amen. Iwe faku kiriso tabur ngeri gebi. Pibu soreng miuchea. Awoide sibu fakun. Kawachen nugertuan. Kapasen kot. Ore panonom. Si bapatu faga severi gekota par. Awochu marawas nora karren wats. God bless.